Pozdrav, ja sam Paolo iz Creation Makersa, a u ovom edukacijskom videu predstavljamo Littlebits Smart Home Komplet. Littlebits Smart Home Kit Komplet namijenjen je za savladavanje Internet of Things tehnologije. Sastoji se od niza modula, odnosno elektroničkih komponenata, pomoću kojih možemo graditi različite sklopove. Osnovni modul je CloudBit modul koji nam omogućava povezivanje naših projekata sa internetom. Osim ovoga, unutar kompleta nalazimo LED modul, MP3 player, temperaturni senzor, senzor količine zvuka, tipkalo, threshold modul, senzor količine svjetlosti, brojač, modul za napajanje, servomotorić, žice, zvučnik i par modula za upravljanje elektroničkim uređajima. Osim ove prve palete, ispod same palete možete pronaći još neke stvari unutar kompleta. Napajanje za Littlebits projekte, podloge za sklapanje vaših projekata i različiti sitni dodaci. Za prvi projekt treba će nam svakako napajanje, a iz gornjeg bloka komponenata iskoristiti ćemo LED diodu, tipkalo, modul za napajanje i modul za mjerenje količine zvuka. Za početak spojite USB power modul preko USB kabla na računalo ili na napajački adapter. Kada spojite modul na izvor napajanja, vidjet ćete da na njemu svijetli crvena dioda kao indikator da je napajanje ispravno. Najjednostavniji sklop koji možemo napraviti sa ovim Littlebits kompletom sastoji se samo od dva elektronička modula, napajanja i LED diode. Različiti elektronički moduli spajaju se vrlo jednostavno. Kada približite module na ispravan način, oni kliknu zajedno i počnu obavljati nekakvu funkciju. Ovaj sklop je vrlo jednostavan. Kada LED diodu prislonite na napajanje, LED dioda će dobiti ulazni signal na napajanje i početi će svjetliti. Ako LED diodu otkačite od napajanja, više neće svjetliti. Ne morate brinuti jeste li okrenuli na pravu stranu modul, jer ga na krivu stranu ne možete spojiti. On će se jednostavno zbog magneta odbiti. LED dioda je najjednostavniji izlazni modul iz Littlebits kompleta. Svi izlazni moduli izvršavaju neku funkciju, svijetle, miču se, ispuštaju zvukove i sl. I svi su obojani u zelenu boju. Osim izlaznih modula, u kompletu dobivamo i ulazne senzorske module. Najjednostavniji takav modul je modul s tipkalom. Ulazni moduli uvijek se spajaju prije izlaznih modula. Ako ovaj modul s tipkalom spojimo na napajanje, a potom na njega spojimo LED diodu, LED dioda će svjetliti samo onda kad pritisnemo tipkalo. Kad tipkalo otpustimo, LED dioda neće svjetliti. Ulazni moduli zapravo propuštaju signal sa lijeve strane prema desnoj strani kada su zadovoljeni uvjeti, odnosno u ovom slučaju kada je tipkalo pritisnuto. Zamijenite modul tipkala sa modulom za mjerenje količine zvuka i pogledajte što se zbiva. Na jednostavan način dobili smo interakciju, tako da umjesto pritiska tipkala LED dioda reagira na jačinu zvuka. Ako pričam tiše, LED dioda se neće aktivirati, a ako pričam glasnije, LED dioda će svjetliti. Sagradili smo naš prvi elektronički sklop pomoću Littlebits kompleta, ali naravno mogućnosti kompleta puno su veće. Ostanite sa nama u našim sljedećim edukacijskim videima i pogledajte kakve ćemo sve projekte zajedno napraviti.